Abusuan so Yirenkyi papa a grant interview edi enkomo eda fa ne ba ne ho. Na se de Yirenkyi ama na abusuan no oma be popular pa. Je se omame ena no okwasore dem ekoda nyame ase esan se ne ba no se de woma Ghana egidin na eni so abo mabusuan no ho no ano ayeden pa. Na opapa nso awramu a grant interview wadi enkomo pi ede afa ne ba ne ho. Na afa kra no ekwan ya Yirenkyi enam ne so ama bechem kro no agidin no abusia opapa akasa yeba bewramu ne atie de eko ene ne eba Yeboah Agyekum Francis ene social media no so de sesei waba be celebrity a chese ewiase nyina obi asore a ena Yeboah Agyekum Francis ye ne di Yeboah Agyekum Francis ye nantem ye num so ye nyese ense bebre na ena no da Ghana first game a one Panama ekoboy no se obeka ya obeka ensem bi e ma chese ababa wo bi kura efamu ewuye na eno na England game no ene Yeboah Francis Agyekum Francis asabeka se na abusua we de eye won ni chenchirenche na wode ne prediction light one bi ahyem a wo kire se utie a ubehu de eko na abusua yenya botre na yenkotie Yirenkyi papa messenger wode ama ewiase nyina yewia ne akofa Yeboah Agyekum Francis so ensem enti abusua for sabre ye ni superstar papa Abrantia asisi Ghana ha obia elbonidin eye Yirenkyi ne papa Joshua Labi Yirenkyi oye carpenter ni ewo ahafo bichem me ne papa no wa ha me ne no babidi enkomo eja we de yemo akwaba be ba cho we de na watchi mu a na Black Stars of Ghana ene Panama ye first game ewo FIFA World Cup na nyame adom oba Yirenkyi and they said the only goal when the Ghana yenya 3 maximum points. Oti TV and I see TV echi ana wo hwe obano 90 plus 5 born it on neta e yo oba Yirenkyi and the share goal no na eni je no practice na wasi bi e ba sa no eni je ko so ma ko ese na mo ha nyina eni je mo me fidie ko e di ye adwuma kora no omo eduma fidie ni prekope mhu ya so mo pija mo soro a omo ehwehuri me se o we de wadi nkunim omo bechimo edin akwa akiri Ghana so edin so akwa akiri ama Ghana anya baabi agina ye ni je pa ewa. Okay, enti after game no besi sabre what e kalebunka free game no pum sabe mate kalebunka. Okay. Enijina. Okay, into your next game, Ghana and England and Yeboah. Yirenkyi, Jide wo ho se obetumi asan ya adwuma ni biem. Yo. Oh, Yirenkyi die. Adwuma na no gusu a wo ye no. Because ahoden wo ho. Na adwen so a odi ye adwuma no. Eno so wo ho. Ntimi wo arehemu se obetumi ya adwuma no ama Ghana nyina. Empo enye ono nkwampa oni ni team ene eye adwuma no. Anti bia betumi akoso ama Ghana. Okay, mama sambisa o enti Caleb mo wo no bechem ha ana se wo no baabi na utu de bet na bechem ha se. Caleb ya wo ni bechem ha ya. Enti Caleb she school ase wo bechem ha ya. O she school ase wo ha ya. Eye new generation. Wo dum akwanso. First normal friend American. Oh, okay. Enti asembe ni twato a wo de be ma Ghana man ene obi bia o hwe wo sabre. Yo. Aswam de be Ghana man nyina ane se omo fine piebo entai team na chi ene players ni nyina mu mpanyimfo nyina ne yenya arehemu ewon kwari mu se omo betimi akonkan akodi kruwa no ama oman Ghana. Enti abusuafo eno ye Mr. Joshua Labi Yirenkyi Yirenkyi Black Stars of Ghana player ne papa ena yetene nka no abusuanti ensem no ena wonya bi a wuti he no eno Yirenkyi papa ena sebe ode na no disem atfo kama no he say dey oye proud father ho no mti eno latest a ba yetimi de emu nsem de nyina de ama wo show no so na abusua yenya botre na yenwuram enkotie Yeboah Agyekum Francis yese obomofo ene ne nam ho apaso se ne de
Yeboah Agyekum Francis de oba internet ne so a wo gene din pa na abusua yentie abrante no wo abra wo din komo edafa Ghana ene England game ne ho na afi ne prediction odi wura mo no enkofo chese ye ne Panama game no or the prediction ebaye we so or the prediction team baby yenko dinkotie Yeboah Francis e this side Ghana England match na ye bo ne wochina no enya agudi enye fadi agroma mentwa mfonyine ketewa bi nkyerɛ o mepa so onim sɛ England fo ɔmo ne di yeso de ɔmo di yeso fie bebree anse yenya afa ahodie enti ye ne senior manfo ye ne godfathers na ye kwakobɔ match ɛbɛyɛ nungu asesem sɛ ye betimi edi wo matiko aka fom ɛna yeso ɔmo di yeso akyɛ enti kwasea ne hwo a ye nti aso mprenu enti enya agudi because of how they went there will be extreme emotional highs and extreme emotional lows. They may pattern say enkrofo akoma be ye adwuma kyena ye fans na ye match no Ghanaians no yakoma ebedi agro kyena nti ma mentwe wa adwensi teachings bi am ye na emmo wo nkwa ho ba nyame pa wo kyena nya so den like video na share mo obi me pacho damela ebo mechidom so de ne malaria typhoid damela herbafo etimi ebo to ase wonfie bro 16 years onye pinfo a ko pharmacy bia na herbal store bia na konya odamela Legacy Life Choice International edi matchroom etu yare ase nti wa wontumi nda wa general well-being ohunama ye hojo mushroom extract odi ye uti takra na onoma wada say hati na ohun ato but like video na ye nto aso me ye video etre o takotsubo cardiomyopathy na saade no me ka kire say Japanese for word saade no ne heart attack esepan se ka say heart attack a se de yakoma no wo ho na obomoja ema ni padua nyina no se BBC artery no kwan coronary artery no se BBC ne kwan na moja ntimi amma akoma no mama na mbo a na ese obi anya heart attack with the takoxibo no moja ba akoma no all right by your left ventricle no unto ofa akoma na ya chemu 4 your top mienu na eye atrium no right and left atrium na waba asie your right and left ventricles no onna onya moja na ye de akọ lungs no akofa oxygen agumu de aba no ono na nya sa moja na wa pompe na bebre akoba bia ni padua no nyina eho se wo ye extremely emotionally low ana high a instead of saying ka muscle wall na wa akoma no be pompe na akono wall no pompe etime twe se baalu sa baalu na atwe no ese octopus trap bi a Japan for ediche octopus na ye friend takoxibo wa wo hwe sa video no kohwe emerenti me nsan ka ho asem bi enti otena preparation na ye de kohwe match no say first one e waduane a obedi me nhye waduane a obedi obetime de aduane bia na mum portion control enidi nhye wa fuma enkotena match na se ennene otena nyina enidi nhye wa fuma didi kakra bi portion control hara hachibu no afi na ye ne practicals enidi emro so secondly ni say aduane a wodi ni hwe na wamfa nkyene kese antum so wa akumayare onyi akumayare because takoxibo na America no emfa ho se wo yare wo diabetes wo pressure wo etimi ye obia etese heart attack entity nati na sopam emfa nkyene kese ngu aduane obedi enene ochenam nomunsuo bebre ba ma nyina aton ase mbo no gomagoma nomunsuo bebre kakra no wasepe enene ochena ye prepare akoma na mama ache before abehwe match no wochena ebia na mantimi ameka ho asem bi before abehwe match no wochena alcohol enum bi after match no bitima no alcohol no man num alcohol no nkohwe match no ebema heart rate na akosoro energy drink man num nkohwe match no enti salt reduction portion control aduane obedi insu hydration yayi alcohol before the match yayi energy drink before the match na then de beka ho afi the fruit betima di banana betima di orange yemfa fruit enka ho ene ne chene wo mpe fruit kwampa for fruit ka ho na prepare your home for the match because e be intense na match we ya tumi food bebre with prediction ti na me nka ho asem no na bo me say ye be ko ate if you know you know match ya yehwe no ye nkotena sofa bia so keke wo hall na wote sofa be mu na wote a e bo wachika se ho ban e say protect your spine na wadi usika na che e royal foam na Yeboah medicine ade no ahye omonsa for our age koto sofa na ye to mattress papa so customization so wom say the body size tie bi apese customizing mattress ma effective umma SHS for nkra ne mo amusi hostels ni nyina no ye customization na ye royal foam na Yeboah mattress actually nyina mo
like video na share mo bi oba Ghana ha be biomedical scientist and a self-taught trichologist ndu pese oguro wuti a me na me hwe o pese o to niema salon niema akra na kumase me aso na meton nyame won hwa na omwa o na ohun ye mobo nyame pa o chena ma acha ebeboy. God bless you. So basically ne nsem ni nyina no ene watumi aka ohonom no ene yenim adwuma woye o media no so eti England ene ayini de attention akoma ne ade ebekom ne ade a yesre yempe ewuo bi abiem yempe se obi be free mu bonti no obi akwa ko free mu lawyer kama wa free mu ebusua yempe sa ade no etie biem enti no yen take cue from the esipen na afi no going forward yenhwe ento enema ye then utia prediction is osi eka no what's wa hwa enti based on nensem how o kan nensem no does it mean say Ghana yen lose game na because utie nensem o kan it seems that Ghana is going to put up a good fight. Besi ebe lose pa de utie nensem a asa nhyeda nkyere say ye be lose e ho hodom. Ebusu achewadwene e comment section.